Hero my people ku mupiyoniya wese igisubizo cyabonetse. Narababwiye ngo iyi payi izakora ibitangaza, none namwe mugenda mubyibonera uko bwije n'uko bukeye, mugenda mwibonera ukuntu payi iri kugenda ikora ibitangaza. Ubu ngubu umuntu wese uri muri East Africa, Uganda, Burundi, Kenya, Burundi, Tanzania n'u Rwanda yemerewe kuvunjisha payi netiwakaze mu mafaranga y'igihugu cy'iwabo. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo ugiye kuvunjisha payi zawe mu mafaranga y'u Rwanda cyangwa se muri ibyo bihugu nkubwiye biri muri East Africa, uburyo ugiye kuvunjisha payi zawe mu mafaranga y'u Rwanda, ukamenya ngo payi nigera kwa kari agaciro bavuga ko ibihumbi 300 na bingahe by'idolari azaba arangaye mu mafaranga y'u Rwanda. Ibyo byose kuri iyi video kuva itangiye kugera irangiye uraba wamaze kubisobanukirwa. Ngiye kubikwereka step by step. YouTube channel nta yindi haracyari Uzziel Tech Media. Wibuke gukanda subscribe nyabona, ukande subscribe, ukande like, ukande share. Iyi video ishoringe buri mupiyoniya wese amenye iri banga. Icyo urakora rero n'abatindiye nta kindi, kandi wibuke no kunshimira muri comment. Nta kindi, uraza hano nk'ibisanzwe, uraza hano handitse Payi App Studio, uraza ukande hano handitse Payi App Studio nk'ibisanzwe. Iyo ugiye kureba agaciro ka payi cyangwa se ugiye muri za OKX za ki n'izindi zigiye ziri muno muri payi network, ukurikira iyi video kuva itangiye kugera irangiye. Nuyihutisha kugira ngo hatagira akantu kagucika, kuko payi network ntago ari ubihubukisha bari ku ibintu nk'ibi ngibi bari kubigendesha gake, hari igihe wihutisha. Guys, rero ukimara gukanda hariya handitse Payi App Studio, urahita ureguka kuri iyi page imeze uku nguku. Iyi page ndakeka nta muntu utayizi, umupiyoniya wese azi iyi page. Ukireguka kuri iyi page imeze uku nguku, wowe icyo urakora nta kindi, urakanda hano handitse Mined App, urakanda hano handitse Mined App nk'ibisanzwe. Ndagira ngo ukurikire step by step. Ukikanda hano handitse Mined App, urabona harimo uburyo bwinshi, mob of network, harimo uburyo bwinshi. Uraza hano muri search nk'ibisanzwe, ugiye gusacinga nyine usacinge Africa. Uraza hano muri search usacinge Africa, uraza usacinge Africa. Hano hari ababyitiranya bagakanda hano, kandi iyo ukanze hano ntago hano waba ubikubye. Rero icyo ukora wewe ukanda hano handitse Mainnet, niho ukanda gutya. Iyo ukanze hano handitse Mainnet, ubwo uba usacinze. Ukimara gukanda hano handitse Mainnet, turakanda hano handitse Mainnet. Aha muranyihanganira, sorry ndabona biri kugorana. Africa, usacinga Africa, ukande Mainnet. Tegereze. Ukigera hano urabona ko hano bahise batubwira ngo GCV East Africa Destiny, niho turakanda. Uraza ukande hano handitse GCV, niwandike nyabona, ndagusabye kuri step by step, ko niwandika African nta biraza bino, wandika Africa yonyine nibwo haraza GCV East Africa Des. Ukandeho. Ugikanda hano urabona ko duhise turiguka kuri iyi page yacu. Ushaka ushobora gukoresha buno buryo bwo gukanda hano, gusa twe turakoresha uburyo bwa Open App. Turakoresha uburyo bwa Open App. Turaza dukande Open App, none tubyitaho. Tukimara gukanda Open App turahita tuza dukande Open App nanone. Tukanda hano handitse Open App, tutegereze. Ndagira ngo ukurikire step by step, ukanda subscribe, like, share na comment no kuri iyi video unayilikinga, ko ndakeka uraza kunshimira nyuma. Turategereza. Turabona GCV East Africa address. Turategereza. Ugomba kwihangana ugategereza. Nkuko mubibona rero hano twageze muri GCV East Africa Desk Convert.
Pi network East Africa currency ngo zikomvatinge nyine mu mafaranga yo muri East Africa bitewe n'igihugu. Urabona hano hariho Uganda amashiringi, urabona ngo payi imwe mu mashiringi ihagaze niba ari miliyari, ubwo ni miliyari mu mashiringi tusi intari miliyoni 1.3 iyi ni miliyari imwe n'ibihumbi na miliyoni 140 mu mashiringi, ariko twewe ubwo abari muri icyo gihugu baraza kukivunjisha mu yabo babimenye, twe turi duherere mu Rwanda. Urabona harimo Uganda, harimo Kenya, harimo Tanzania, harimo harimo Burundi, hakabamo Rwanda, hakabamo Congo DRC. Urabona ibyo bihugu byose birimo. Rero muritangiye kubyibaza ngo ushaka kuyavunjisha gute, uyavunjisha gute ko turi kubona biri mu mashiringi. Ushaka kuyavunjisha uraza ugakanda hano handitse Uganda shilling, ugakandaho. Ukimara gukanda hano urahita ureguka kuri iyi page yose, ukubona ko harimo ibihugu byose Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda. Turaza twe dushire ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Urabona ko tugishira ku gihugu cyacu cy'u Rwanda batubwiye ngo payi imwe mu mafaranga y'u Rwanda ihagaze miliyoni 408 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu kubyibonera step by step, murabizi ko urabona ko murabizi yo tubara miliyoni mu mafaranga y'u Rwanda. Hano iyi 01, 02, 03, 04, 05, 06, imibare yose iri imbere cyangwa iri imbere, inyuma hagakurikiraho imibare 6 cyangwa se 06 niyo ariyo yose hagakurikiraho imibare 6, tuyibara ko ari miliyoni mu mafaranga y'u Rwanda. Urabona ko hano ari miliyoni 408 n'ibihumbi 874 n'ibihumbi n'amafaranga 700 mu mafaranga y'u Rwanda. Urabibona nawe uherereye muri bihugu Uganda, Congo, DRC, Burundi, Kenya, Uganda, waje ukavunjisha mu bihugu byawe Pi network imwe. Reka nze dushiremo ku muntu ufite wenda payi 1000. Abantu mamayininze kera bafite payi 1000. Urabona mu payi 1000 ni miliyari 408, miliyari 408 payi 1000 ku bazi mayininze. Ese koko aya mafaranga tuzayabona cyane tuzayabona? Tuko nta gucika intege guhari, tugombwa kubiharanira. Nta gucika intege guhari, tugombwa kubiharanira kuko n'ubundi nta gishoro bidusaba cyinshi usibye kumayininga gusa, tukajya dukurikiza n'amakuru ya Pi network, tukamenya amakuru masha kuri umuyoboro wa YouTube. Ushobora kujya hanyuraho ibindi bigiye bitandukanye, ariko n'amakuru ya Pi network azajya anyura kuri uyu muyoboro wa Uziye Tech Media. Rero icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ugakanda like, ukanasharinga video inshuti yawe yikeneye. Mwabibonye uburyo wavunja Pi network zawe mu mafaranga y'u Rwanda. Mwanabibonye agaciro ka payi mu mafaranga y'u Rwanda aho kazaba kageze, gusa buno karacyari kuri 0.2 by'idolari, niba atari n'ibice 3, ntago karagera kuri iki giciro nk'uko tubivunje hano. Iki ni igiciro cyagenwe gashobora kuzageraho, ushobora no kuzasanga ishobora kuzagera nko kuri iki giciro nko muri 2030, iki giciro ntago kigezweho vuba cyangwa ugasanga kinagejejweho vuba aha, ntawamenya. Gusa icyo usabwa weho ni ugukurikira step zose za Pi network. Ntanshoreje iyi video y'uyu munsi, mutazacikwa na video z'ubutaha. Ndabakunda cyane.